Yang mau kau co? Nasi goreng udang Uncle Roger beli ke bos? Kau siapa bilang? Saya lah bos. Kau memandai. Tak pandai buat nasi goreng udang Uncle Roger punya style. Habiskan video ni. Pertama sekali kita letak sedikit Ajinomoto, lada putih, chicken powder, bawang putih, minyak pijan sedikit, kita perapkan dia. Lepas tu kita standbykan satu saute pan, kita letak sedikit minyak. Kita gorengkan udang dulu yang tadi kita perap. Okey, lepas tu kita terbalikkan udang tu. Kita kasih dia masak, guys. Lepas tu sudah masak, kita naikkan dulu, guys, ya. Dengan kuali yang sama, kita masuk lagi sedikit minyak. Masukkan bawang putih. Masukkan telur. Masukkan sambal. Siapa mau resepi sambal tu, jangan lupa cek saya punya video, guys. Jangan malas. Masukkan nasi. Lepas tu kita masuk sedikit sos tiram. Kicap cair. Kicap hitam sikit. Dan tidak lupa juga sedikit Ajinomoto. Ayo, di mana? Lepas tu kita masukkan bunga kantan cincang. Dan juga kacang hijau. Lepas tu kita dengar bunyi-bunyi. Begitu. Kita boleh kasih naik dulu. Sini. So kita tekan-tekan dia. Lepas tu kita ambil satu piring. Begini. Begini. Kita terbalikkan. Letak udang di atas, guys.